Twongeye kubasuza abateze amatwi Bugwe TV. Bugwe TV ni televiziyo ikorera kuri YouTube. Dukurikirana kenshi, udukure subscribe. Izi ni inkuru zidasanzwe, inkuru zaranze iki cyumweru. Mu nkuru zidasanzwe zaranze iki cyumweru, reka tuzihere mu karere ka Nyarugenge, ni mu murenge wa Kimisagara. Mu murenge wa Kimisagara, umukozi yagize gutya akora amarorerwa. Yagize gutya ajya ku buriri bw'abana maze akora imibonano mpuzabitsina, maze reka sinakubwira. Uyu mukozi wo mu rugo yaje guhengera banyurwa badahari, maze yihamagarira umusore. Mu kwihamagarira umusore bahita bigira ku buriri bw'abana. Mu kujya ku buriri bw'abana nta kindi bakoze, bahise bigira mu mibonano mpuzabitsina, maze mu buryo budasanzwe, mu rusaku rudasanzwe rw'uyu mukobwa. Nibwo umuturanyi w'uru rugo yaje gutabaza nyurugo ati nyamare wawe ndumva hari urusaku rudasanzwe, waza ukahagera ukareba. Mu kuhagera nyurugo ageze mu nzu iwe asanga harimo umusore n'umukobwa, maze abangaba bombi biza kuba intambara. Ni nyuma yaho uyu musore akimara kumva nyurugo ko hageze, yahise ajya kwisha munsi y'igitanda. Mu kwisha munsi y'igitanda gusa nyurugo aza kumusaba gusohoka ku neza. Mu gusohoka ku neza uyu musore n'umukobwa ntabwo bemeraga ko bari mu mibonano mpuzabitsina, maze nyurugo ati niba mutabyemera mwari muri mu biki. Mu kwinjira mu nzu yageze ku buriri bw'abana asanga buratose. Mu gusanga uburiri butose, matera yabaye amazi. Yabwiye abaturanyi bati ese ko batemera ko bakoze imibonano mpuzabitsina, iyi matera yanjye yatejwe n'iki ko nta mvura yaguye kandi n'inzu yanjye kabitava. Ntabwo byari byoroshye. Ngayo nguko aya ni amakuru yaranze icyumweru, cyane cyane agizwe n'inkuru zidasanzwe. Mu nkuru zidasanzwe reka tuve mu karere ka Nyarugenge ku by'uwo mukozi, twegire mu karere ka Gicumbi. Mu karere ka Gicumbi uwitwa Umugisha Tansiye umurenge wa Rukomo mu karere ka Gicumbi akurikiranyweho kwiba inka 6 z'abaturage. Ni nyuma y'uko inka 6 z'abaturage zagiye zibura mu bihe bitandukanye. Kwa kubura kw'izo nka abaturage bagashoberwa, yewe bamwe bari batangiye kurwara ubworo bw'amata kubera kubura inka zabo. Gusa abaturage ntibacitse intege, bakomeje gushakisha, birangira zibonetse, ariko bazibona mu rugo rw'uyu muturage witwa Umugisha Tansiye. Gusa igitangaje, ha Umugisha Tansiye yari umukora ukomeye, yewe anaririmba bikomeye. Wakwibaza uti waririmbiye abantu none waranabibye, ese bazongera baririmbire? Ntago byoroshye. Ese wakwibaza uti izi nka 6 yazishyiraga hehe? Byarangiye rero afashwe, ubu akaba arimo gukurikiranwa ku bw'icyo cyaha cyo gukwiba inka z'abaturage 6. Izi ni inkuru zidasanzwe aha ni mu karere ka Gicumbi. Reka tuve mu karere ka Gicumbi tunyarukire mu karere ka Kirehe. Wakabuze mu karere ka Kirehe byagenze gute? Mu karere ka Kirehe Padiri Warise Dorusumu akurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 15 werurwa muri icyo kigo abereye umuyobozi. Iri sanganya rero urebe bivuga ko mu by'ukuri umupadiri agikurikiranwa kandi iperereza gikorwa, kuko ngo barebe ko n'ibiki cyaha kuko yaragikoze. Padiri nawe burya yashatse kuruhura umubiri, gusa nuko yashatse kuruhura ariko akawuruhurira ku mwana mutoya. Ibi ntabwo ari byiza cyane. Ubugenzacyaha butangaza ko mu gihe padiri yaramuka ahamijwe iki cyaha yahanishwa igifungo cy'imyaka 20 ariko itarenze imyaka 25, kitamuhama kandi akagirwa umwere. Izi ni inkuru zidasanzwe. Iyi ni Bugwe TV. Bugwe TV mudukurikirane kenshi. Mu nkuru zidasanzwe reka tuzikomereze mu karere ka Gatsibo. Ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro. Umurenge wa Kiziguro humbikanye inkuru idasanzwe muri kino cyumweru, nyuma y'uko umuturage yaciwe izosi na mugenzi we. Uyu muturage waciwe izosi ni nyuma yo kubona mugenzi wari umuturanyi we mu rukera avuye kwiba. Akimara kumubona maze nyiri kuva kwiba ahita atica ijosi umuturanyi wari umubonye, kuko yakekaga ashobora kuzamurega. Yamuciye ijosi kugira ngo asibanganye ibimenyetso, kugira ngo atazavuga ko ari umujura. Maze mu kumuca ijosi abaturage babonye ibingibi birabatangaza cyane kandi birababaza, dore ko urupfu rw'uyu mugabo waciye izosi mu by'ukuri rwabaje abaturage benshi, rukabashengura ku mutima. Abenshi bakibaza bati uyu mugizi wa nabi tuzamubona gute kugira ngo natwe tumwishyure ubugome yakoze? Maze rero inzego z'ubugenzacyaha zakomeje gukurikirana kugeza naho uyu wari wigize umujura ruharwa yaje gufatwa.
Mu gufatwa k'uyu mujura wari ugize ruharwa yaje gukurikiranwa rero, biba ngombwa akajya kwerekana aho yakoreye iki cyaha. Mu kujyanwa na polisi ngo ajye kwerekana aho yakoreye iki cyaha, nawe yashatse kwirukanka ngo asige polisi. Mu kwirukanka rero ashaka gusiga polisi nta bindi yahise ikora mu kwitabara kugira ngo ikemure icyo kibazo, yahise imurasa. Mu kumurasa uyu muturage nawe yahise ahagwa, maze reka sinakubwira abaturage maze barabyina, babyinira ku rukoma bati turashimira polisi yacu, turashimira ingabo zacu, mwakoze kudukiza umwanzi, rwose twari tubabaye, mugenzi wacu yapfuye urupfu rubi. Nubwo abaturage bari bishimye, gusa bose bumvaga intera ari imwe, bati byibuze iyo bamuca izosi nawe byibuze akumva ubugome yakoze, akumva ububi bw'umuhoro. Ni mu karere ka Gatsibo, ni mu nkuru zidasanzwe. Ni gake cyane uzumva abaturage bishimira urupfu rw'umuturage. Abangaba nabo rero kubera ubugome yari yakoze barishimye cyane, bumva ko umwanzi abavuyemo. Izi ni inkuru zidasanzwe zaranze iki cyumweru. Iyi ni Bugwe TV. Mu nkuru zidasanzwe reka tuve iburasirazuba tujye mu majyepfo. Mu majyepfo turerekeza mu karere ka Nyaruguru. Ni mu karere ka Nyaruguru aho umwarimu yageze gutya akisengera umukobwa bari baramaje gufatira irembo. Umwarimu mu karere ka Nyaruguru yagize gutya afata umukobwa w'abandi bari barafatiye irembo, maze ajya kumwisengerera. Mu kujya kumwisengera rero, maze abantu batanga amakuru ku musore wari warafashe irembo. Uyu musore wari warafashe irembo maze yaje nk'iyagatera. Mu kuza nk'iyagatera azana n'intambara idasanzwe, maze mu kuzana intambara idasanzwe ajya mu rugo rwa mwarimu abasaba gukingura. Kubera umujinya udasanzwe no kurwana kudasanzwe, mwarimu abibonye yahise akuramo akarenge arirukanka. Mu kwirukanka rero uyu musore wari waramaje kwifatira irembo yaragiye afata ibintu byari biri mu nzu ya mwarimu byose arabyangiza. Reka sinakubwira, televiziyo yaramenagura, maze intambara iba intambara. Mwarimu arahunga. Nyuma intambara imaze kurangira nibwo mwarimu yaje kugaruka. Mu kugaruka rero yaraje asanga ibintu byo mu nzu byose byangiritse. Mu kumara kwangirika ahita agana inzego z'ubuyobozi. Wagira uti inzego z'ubuyobozi zafashije iki mwarimu? Inzego z'ubuyobozi zakurikiranye iki kibazo, hanyuma bombi baricara bariyunga, maze uyu mwarimu bamuha 300,000 biriha ibikoresho byari byangiritse, dore ko nawe yemeraga ko yakosheje nyuma yo gutwara umukobwa w'abandi kandi bari barifatiye irembo. Uyu mwarimu twavuga tuti nyamara yari yakatagabuwe. Nyamuneka ujye ureka kurisha mu bwatsi butari ubwawe. Gusa none twakaba tuti ese uyu mukobwa koko ko bari baramaje kumufatira irembo, wese wafashe irembo waramukunze? Ese uyu mukobwa watangiye guca inyuma umugabo batari babana, uru rugo bizagenda gute? Reka tubitega amaso. Iyi ni Bugwe TV. Izi ni inkuru zidasanzwe. Mu nkuru zidasanzwe rero reka tuzihagarikire hano, tubashimira ko mwadukurikiye, mudusangiza abandi, mukore subscribe na comment. Iyi ni Bugwe TV. Naho utaha. Bye.